So now is a dance performance by Anup and Samjana. It's on Surke Thaili, and the song loosely translates about the pouch, the money pouch. The guys are asking the money pouch of the girls, and it was a really old song because if in today's that this was a song, they will rather ask about their debit cards or something like that. So enjoy. पर सर्छु मनन्तै साट्यो कि नाटानी गर्छु पर सर्छु मनन्तै साट्यो कि मलाई उल्लु बनाएर धोकारी नबाट्यो कि अझै हिसाब मिलाउनु छ ठिका खाता भई पटुकीमा सिउरेको सुर्के थैली खै सुर्के थैली खै भन सुर्के थैली खै चौबन्दीमा घुमेको सुर्के थैली खै मनमोजी मान्छे कता कता जान्छे खोजी हिँड्दा नगर मनमोजी मान्छे कता कता जान्छे खोजी हिँड्दा नगर कहिल्यै छ वैशा राजे बरु जफ्ती नगर पक्का के को के कै रौका तेरा बोले तू झुमके रुमाल खै झुमके रुमाल खै भना झुमके रुमाल खै पुरुषले बोलेको झुमके रुमाल खै चौबन्दीमा घुमेको सुर्के थैली खै पुरुषले बोलेको झुमके रुमाल खै Ay, kaya tayo.